Ayi bafana bakithi khona impangeni. Khona impangeni zihola uTikTok. Hawu madoda uTikTok uhola iPotchefstroom, hard living. Khona iPotchefstroom suka zike zangena. Sithatha ijika hawu. Ungathi abavivivi ngendlela enhle ezinhle ngakhona lezi moto nami sengiyadideka ngisazi ukuthi yona yiphi. Hawu madoda 667. Hayi madoda hard living awusuka. Habo nali fruit livela lapha ngemuva. Nali fruit. Isithelo sasehulisi. Bathi abafana usihluba kanye. Awu madoda nansi hard living. Hayi liyafika siyabonga Potchefstroom. Habo baba wazo phela lo akahlale ngaveli TikTok. Hayi sabonga Potchefstroom lenkabi ngenhla njalo yakuyadla umhlanganise esikhawini. Hawu madoda izindle inkabi. Hayi izinhle lezi muntu man awusuka. Nasi isithelo bafethu. Ngiyabheja ngaleya moto. Ngiyabheja ngayo. Hayi ngiyabheja ngawe. Ngiyabheja ngosithelo. Ngiyabheja ngefruit.